Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Michelle. Adi nakayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Simple laeng tinagrugyan ti ayan-ayat mi kini Hoben. Ket isu ita ti inak salaysayen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michelle dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabit lang. Sino da ka di? Delivery po. Saglit lang po. Tawagin ko lang ang ate ko. Manang! Adan dyan in order mo ang makan. Mano ka diti bayadak, sir? 425 lang, ma'am. Day titibayad ko. Kat agyaman na ka? Awanan yaman na, ma'am. Sige, ma'am. Agpatuloy akon. Sige. Ala. Ingkan idasar ti makan. Tapno mangal daw tayon. Hoy, Michelle. Kasarsarita ka. Kita umatlatan di nakapanaw a delivery rider. Apay, ha? Ay, Manang. Nagwapo mo't day dyan. Mala artista ako nada. Ay, sika talaga ading ko. Ingkakit isaganan ti makan. Ay na. Talaga ajak malipatan tinaamo apa nagrup-rupa na Manang. Nagmayat aming mingmingan. Ay, jak amukan ka. Nalakit din. Ang kutikan Taintay mga nun. Uwan, Manang. Amo you friends. Nagwapo di nag-deliver iti makan nga order ni Manang ko idi kalman. Oy, sigurado ka agwapo, Michelle? Amangan mo't tsaka-tsaka dahil nga ibagbagam. Grabe ka mat Dino. Nauyaw ka talaga. Ay na, di nakman awagan iti Dino. Ay, sumgar ti dot-dot ko ang makangkangag iti kasta. Talaga mo't Dino tinagan mo. Ay, masursuro na kun ka, Michelle. Ay, basta. Diyay man kat ibag bagakagwapo ti pagsasaritaan tayo. Kat, anya nga'y tinagan na, Michelle? Diyak nga rod mo, liwayway. Saan mo't nga amo ni Manang ko? Kinitam ko madya ay di na Ay na, naawan nga rod daytan iti panunot ko, idi nakitak ti rupa na. Ay, talaga mo't nga min makapatulala ti kinataer na. Ay. Ay na, ay awan mo, Michelle. Ay, crush mo jay tao? Ngam di mo matam mo tinagan na. Basta, Dino. Di nakatawaan. Ta mga numakla at kantulaangan, no ibagak, akaayan-ayat kunday jay alalaki. Manang, di ka kadi agorder iti makan ita? Saan pa'y? Apay ka di? Ay, kunak na agorder ka. Ado pa'y matdagiti natang dita. Isun ati dengdengen apang rabyan tayo. Sa bagay. Manang, agorder kan Na, apay? Di mo kayat ti dinengdang? Kayat ko Apay nga rod nga agpa-order ka iti makan. Kayat ko ngamin ang makita manan jay delivery rider, Manang. Anya? Ay unay kan, Michelle. Di mo pa'y amo tinagan na? Ngambiro kam kit din? Kayat ko nga rodan ang makita tinaamo arupa na. Iso nga agorder kan. Barang no iso manan ti agi-deliver. Ay saan? Unay kamatan, Michelle. Kas kala teenager. Apay, dakas ayat ti ag-crush. Ay naading ko. Saan matkit niya? Kita umata. Naminsan laan nakitam da dya a delivery boy. Ang kasla obses ka matan kan kwa na. Ay na di ka unay. Kasano ngay no addan asawa na. Basta, bay anak kadilaang Manang.
Mapukaw tumot laang siguro daytoy ang marikrik na. Da kayo mo tinag-deliver ita, sir? Wen, ma'am. Agtrang-trang kaso pa'y laang ni Hoven, ma'am. Hoven gayam tinagan na? Wen, ma'am. Jay sigod niyag deliver ditoy. Jay ngay natayag. Sana bale. Tinapatag. Adan di order me. Wen, ma'am. Kasinsin ko matlaang ni Hoven. Kasta? Wen, ma'am. Sige. Agyaman akmanan na. Kan pakidanon mo laangan ka ni Hoven ti pa kumustak. Namnamaam day ta, ma'am. Sige, mapanak nga rodan. Sige. Apo! Taimpamuspusam at talaga ti amin, Tapno makitam laang jay rider a crush mo. Manang. Ang apay ngay nga rod, akas la napukawan ka iti manu aribo. Sa bali mo tinagi-deliver iti order ko. Ay, naading ko, aya. Agar-aramid kan to, mga min. Amangan no saan lang amin adito, iti ruta na. Dito'y kano. Saan la asimrek, gaputag trangkaso. Apo, tadinamag mo pa'y gayam, no apay asaan nga iso ti imay. Wan, kan, naamwak a Hoven gayam tinagan na. Kat apay nga rod adi na kaumay. Madi ka nung arod tirik na. Ay, kunak nung makitak manon. Saan mo't gayam? Anya ngay girl. Close kayo ka din, ija ibagbagam a crush mo. Ay, kasanong agbalin kami a close, kat ko nakitkita. Ay na. Ay, awan mo, Michelle. Amangan mat ngamin no adan asawa na. Wano, nagikatan iti trabaho na. Di nakman katkatawaan akasta. Ay na, nakarkaro a katawaan ka no awagan nak iti Dino. For your information, Dina tinagan ko. Wanan, Dina no Dina. Adula amin. Oy, si girl, lonely. Ay, kaasi ka mat. Di mo nakitkita ti crush mo. Sardangan nakman, Dina. Ay, un ka di. Angaw kulaing ka di dayjay. Agkita kayong tumatlaang Amangan numakumikum laeng. Uno, nagbakasyon. Agtrangkaso ka nung amin. Iso ti kasinsin na tinangyag iti order ko. Matlagayam. Ay, una yung tikas ta kinaliday mo. Ngam sa bagay, kasta at talaga, no adda ka iliw mo ang makita. Ay, si Kamat Gayam. Umunag ka pa'y Agyaman ak, ma'am. Ala, nabasbasa ka mo tan, sir. Pasensya kan Nujak ko man nag-order iti makan, nalabit. Saan ka natudwan? Awanan yaman na, ma'am. Pasat ti trabaho mi daytoy. Dayta lang, tanalipatak tinangawit iti kapotek. Ala, tinasayaat, agkape-kapay. Kan, sukatan mo ti t-shirt mo, tapno di ka malamin. Agyaman ako na, ma'am. Sikalaang tinangaramid iti kastoy kanyak. Kaasi kamot ngamin, nabasbasa ka una yan, Ngem uray din ako ni kaniti kamisetak, ma'am. Mamagaan tumatlang to'y badok. Ay, saan mga mapasublyan ka. Kalkalpas mo pa lang ang nagtrangkaso. Agyaman ak nga rod no kasta, ma'am. Di na kon awagan iti ma'am. Michelle Latan. Hello, Hoven? Hello, Michelle. Mabalin ka na rumwarta ita. Rumwarta ko nam? Wen ko ma, no adawayam. Wen, awan sarak ko ita. Iso ang mabalinta ti rumwar. Alangarod, Michelle. Urayan na, tasukunan ka dita. Okay. Bye, Hoven.
Kainawag mo matgaya man dayjay ako, Ben, Michelle. Wan manang. Manipod iti naudi apa nag-deliver na ditoy. Day di pa nang pasangbay mo kankwana? Wan manang. Sa bagay, awan matket di tidakas na. Gaputa balasang ka. Ang amon pa'y ti husto a kinataon ni Hoben, ading ko. Obserbaram matlaang ti ugali na. Wan manang. Di mo kumakunaan apakibiyangak amin agaraw mo. Ngamjak lang amin kayat ama isagmak ka. Gaputa ipatpatag ka unay. Maawatak, manang. Tandaan am amin dagiti ibagbagakan ka, ading ko. Jak kayat nga agsangit kanto. Gapulaang itilalaki. Agsardeng ako niti trabahok, Michelle. Ha? Apay ngay? Marigatan ka ka din? Wenno, naumakan. Saan magkit di? Adda ngamin nabiro kak asabali at trabahok. Kastagayam. Nasaya at mat tanarigat ti trabahom kas delivery rider. Wen nga rod. Imbag man tanaanusam iti mano atawan. Inananusak tawan mat sabali pag trabahok. Sa bagay, kasta talaga. Anos lang ti kasapulan. Husto ta ko na, Michelle. Kat, nasaya tanam amo ka. Sakbaya pumanawak iti trabaho. Anya? Kanayon ka makita idi no ag-deliver ak idiayan nyo. Kat damo pailapan nakakitakan ka. Na-appreciate kung ti kinapintas mo. Kat idi pinasangbay na kidya Ad-adaan ay ayawakan ka. Gapo iti kinasingpat mo. Agyaman ako, Ben. Uray siyak. Dakal mo ti panagyaman ko. Gaputa na singagtan iti tunggal maysa. Mabit man laang, Haris. Apay ka di, ma'am. Adapay ka di jak inyawat? Awan. Adala ang kayat ko adamagan. Anya ka di dayjay, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Haris? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Hoven akasinsin mo? Awan pa'y, Michelle. Baro pa'y lang ti kasinsin ko. Addan ka ayan-ayat na? Awan mo tamok akaayan-ayat na. Tanabayagan na panahon ang nagsinada di ex na. Apay ka di? Agar-aram kan ka? Wan, Haris. Awan pagdanagam kiniinsan ko, Michelle. Nawayapay lang dayjay. Asingpot dayjay. Kahit masiguradok nga agbalin to a responsable nga asawa. Diakon nakikita ni Hoben, Michelle. Nagresignan iti sigod at trabaho na, manang. Kasta aya. Kat ayan na nga rodan. Mangup-opisinan. Sa bagay. Nasa isaya at dayjayan. Kat, ar-armon na ka? Wan, manang. Sinong bata mon? Saan pa'y? Ngam adda planom ang mga klon iti ayat na? Agayatak mo't kan kwa na. Saan pa'y nga itati panangaklon ko? Ala, si katimakaam mo ading ko. Sana bale. Amumat siguro ti kinatao na. Michelle, sungbata mo na ni Hoven? Saan ka di nga isuti arapaapom, idi? Jak ilibak day tali, wayway. Apay nga rod adi mo pa'y lasungbatan. Ngun nga agpayso, Michelle. Sige ka, ang mga agawag pa'y. Di nakamutla ang pagan-ano. Ay na, sika talaga, Michelle. Sungbatam nga ruden tapno agkalay sa kayon. Ha? Kalay sa adagos? Katwan tapno agsetal kayon. Nulakit di ay ayatom ni Hoven, sungbata mon. Agpay suti kinunan ni Liwayway, girl. Nabayag kayon nga agam-am mo. Awan mat siguro ti parikot. Isu asong bata mon.
Agyaman nakta sinarungkaran nakmanan, Hoven. Jak ngamin kayat nga ijerwarlatan ti pagsarsarakan ta, Michelle. Mas desente ngamin, no dito'y balayo ti pangsarungkarakan ka. Agyaman nak, gaputa makitak ti panang respetom kanya. Gaputa na ang maka babae. Kan nadalos ti panagayat ko kan ka. Hoven. Michelle, ibagam ko man no niya ti pangaddang mo. May papan iti ayat ang nabayagan nga idardarirak ko. Nasingpat ka. Sipod na gamam mo ta. Di ka nagbalbaliw. Iso nga aklo na kun ti panagayat mo, Hoven. Agyaman ako na, Michelle. Gaputa di nakpinaay. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Uray siyak. Sipod nakita ka. Agayatak mo kan ka, Hoven. Kat agyaman ak iti namarswa. Gaputa nagsarak ta. Hoben, namnamaak adi mo pasakitan ti kapsat ko. Ikarik day tamanang. Jak tupulos pasakitan ni Michelle. Gaputa ay ayatak unay. Nasayaat nga rod no kasta. Di mo ko madadaulan ti panagtalag ko ken ka. Wen manang. Agyamanak. Malang, pasensyakan ano panawan kayo. Di kay makalanglang amang rabi gaputa pang rabi iti jutik ita. Awan anyaman na manang. Maawatak day ta. O alang arudan, panawan kayo pay ha. Uwan manang. Hoven, pasensya mo ni manang ko Kasla istrikto laang. Ngam saan mo't. Maawatak ni manang mo. Mariknak na ipatpatag na kaunay. Kat numabalbalin, di na kayat nga damang pasakit kan ka. Agyaman ang itinamarswa. Gaputa si katiin pa ay naakatapunay na ikong Hoven. Kastak mag Michelle. Nakarakragsakak. Kat itata nagkalaysatan. Buyugan ta iti karalag ti panagdan nata. Tapno naraksak ti pamilyata. Uwan, Hoven. Happy wedding, Michelle. Hoven. Ay na, kamaudyanan na. Agasawa kayon. Oy, best wishes, Hoven, Michelle. Diyos ti mang tarabay kada kayo iti panagpamilyayo. Agyaman kami. Agyaman kami. Ay na, makapaapal mo. Sana all ikinasal. Ay, Sika talaga, Dino. Agpakalalaki kang aminan, Dino. Barang na kayon ka niliwayway, ti sumarno nga agkasal. Anya? Simple laang ti panagbiag mi Mr. Lonely. Ngam naragsakak, gaputa responsable ni Hoben ang nagbalin nga asawa. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko, nagasat ka. Gapo tadi nakapulos pinasaktan ni Hoben, sipod nagbalin kayo nga agayan ayat. Ala, idawdawat ko asapay la kumatagtultuloy ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Nga uray ko nam asimple laeng ti panagbiagyo. Sana masapul ti nasaliwanwan unay a panagbiag, tapno agbalin ang naragsak ti nga pamilya. Ti kapatgan ket agin inayat ken agpinpin nateg ti tunggal maysa. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Michelle, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam nyo iti radyo a kaskada. Emily Kalika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Joffer Basit, Isagani Bulyeser, kanto'y pagayam nyo, Jonar Ributaso. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, ken iti matdireksyon, Virgie Paglay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.